Things say they why. Skufale nyuze man. No baranye. Ubise gift ya sheri ko ndamugira ngo iki. Ntose bigenze bite? Nese ubu ndayishakira endeke he ko twanyiza ahantu he. Shasimbi niyo ushoboka ko wayitaye haha. Wakisatse ko umara gucata si washyize mu mufuka. Ko nyene ntabwo irimo nyene. Basura yuje. Byanyabyo mwana ubuse ndavuga ngo iki. Kuko turayibuze. Wasanze mugira neza iki. Phone. Katurebe phone. Phone ze ni yanjye. Nagariya. Ntose nagafone dutoragurira. Telefone. Mutaye telefone. Hari umuhungu duhuye. Umuhungu yiruka. Agatelefone gatoya k'umukaruko. Duhuye mu n'uruhungu rutamu kivurivundira ugeze aho ngo ruitoye. Yesu we sinakubwiraga. Nawe warushuriye. Nijye musaba kusanga ahubwo nawa. Sawa nyiko nagira. Toka sadani kwa jina. Uko ndarukumunga. Ikintu gifite telefone. Mama macyama ndagatoragoye menya ari bisista duwere hepfo. Gatajya ibindi. Yakagure. Akwiharesha irashikira cyabaho. Mama cyamwana. Ujya tugera muri. Sinakuyigura. Ako. Yesu nshaka nyigura. Yigure man. Kaje singi. Kanga kano akagura na mada. Aretse ko wandetse ni. Aka gafone bakita marafu. Rero nakagura na mada. Reba. Gafite Android 16 intane yawe 38. Iyi nawe urayitoraguye. Yivugaho byinshi. Ibuse nawe warayitoraguye. Yivugaho byinshi. Batiri nago. Aka gafone nakagura madamu wa. Ni igikorwa kigataye. None sabana bagataye bagufasha. Amfasha se watoraguye abayizi ko n'Imana yavuze ngo uzatoragura urubuto rw'abantu munsi azabakoze. Nese bro urashaka banzo muri yanjye. Urashaka amahanga banzo muri yanjye sayinye bagize. Ndamangara arasigara ngara. Oh my god. Bitora gwese urashaka kwirijya mu bice. Asa kana kasumbira iki. Na muri 800 ni make cyakoze mu igihumbi. Ntago ari 800 yamanye nge ndashaka kugwa amafaranga dore inoti bara 800. Hako $100 naribi oya naribi ngo nari uretse ki cyakoze uriguriye amva ariko uretse gatambaza iki iki asema ufashe phone yawe uri phone ufite umutekano nesta ufite wabaye none nagure mu cyane uzaye ngo bakaza kubenya kabaye iki Sigo bona rizina ryanditse ngo ni abantu ngamwe mwarateye muto nkiba amatelefone muvuga ngo mwatoraguye mukanya ntabona ubanja hejuru ngo nayikora se nigende Kene banjewe none nese kuvuga ngo urabona uyizi iyi telefone uyize koko yize ako Sandrine igihe mwagende mwamukiri nabamagaye phone yanyu ni yariro kuva kare mwayikuye kubera ubwo rero imanje nikomereze nyine oya uretse mbanda mvugana na siki abane bashiki bawe nabana kuvuga afite phone yawe none ni yabo siki uje mwagendeye gendere umva se bro ntusobe ngo turarangiza nyine ni nikura ngene umwana nkeneye kujya Sandrine phone mwashyize ubundi mbere ya byose twayitaye mwataye telefone ye nyagasani mama rabica mwataye telefone cyane rwose ubu twataye umutwe mwayitaye Yesu akuyiza muri bigoryi mwataye telefone twayitaye ndere mugume mu byanyu by'imiryango byo ngorse uretse rata bro phone yanyu seremeza gutya ni iyi ngiyi telefone ni yahubwo phone uri kuvuga wataye twerekana ikimenyetso bro bundi phone wayitoraguye guharahe Sandrine mwayitaye haraye fata urumva nta witwara nta nugira uti banza ucikingure ko ari yanjye ego iyi niyo neza nana kantu gahindutseho urumva uri bugende gute ubwo se telefone kari ntayo telefone yanjye iyi phone ntago ari yawe mani waretse tukoroshya ibintu kabyo ndakubwira ko watoye telefone ba nyirayo bakaba babonetse kandi business akari yabo wakwigendeye ukabasubiza ese nayitoraguye mu nzu yasiko cyanyu nayitoraguye ko sinayitoraguye mu mete telefone mari mu mete cyangwa ni bro ko numva iki ako nukagereranya mwana ntugafate korora mu gereranya na Barabas cha mu mete telefone yanjye ngi ntago ari phone yawe wewe bufashije phone yanjye uri kuvuga ngo nayitoraguye ni yanjye phone yabo nakuyibaha iyi telefone ni yanjye Aba vamo yangiye ariko bro. Nagari yani kwa nije. Ukagabanya mare. Sandrine.
Sane. Iyo telefone ngiye kari yanjye. ushobora kuyizana ushobora kuzana iyo fone Telefone yanjye ni muyijyanye. mani fata iyo fone Genda wakina. Ujye muri telefone. Yakuntu umuntu